Ngira ni ati mureri kioto kia muingia kaunti ya Meru na ora kinyaura kia gete kio seneta Meru Salesio Duranira nedreti akiara kioto ngeria bo Meru akiaria Salesio na ugete ari na ukwana inde kaunti ya Meru no edreti ngira kwa kuma garune ya rais akiwa buni kuma na migambo ya rais yotu kubokira iruari ya edreti itara kia kono kia ngavana Kawira ati kiengo gitine bo ugete no burete kuleta kinyakire uritingwe kaunti ne ya Buramu tugikare Otwira. Nyuma ya mutongeria wa mugongo Dr. William Ruto egoro kumbura kiuthi na kuga niwe watunyirire gategate kuonokia ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ati kĩambĩrĩrio gĩtĩre nĩ seneti kĩrithuranĩra Salesio nĩ mũteteri wa kĩondo kĩa mũingĩ. Tokerie president wetu William Ruto nkatho nĩ ũntũ egoro nawe na aratumburĩire kĩuthi nauga ibo batetheria Kawira ati ka impeach seneti bamuchokia na nkatho ingi kaire ni untu bwa gutumburira ya kwamba bongo ibonete Kawira ni incompetent ati ombangugi na bariuga ibakwenda kuromba kweja kumutethia kurita ngugi kio ni interpretation ikuonania Meru itwetho twi prepared for the next 5 years tukathagwa kuma State House kana Karen ti governor na most likely twetho twi prepared kutho twina thirikari jera tuone Nairobi iria getwa na Meru Metropolitan Services njeshi jiomba kuja gutwatha ukuru kikira thuraniro ugite na ndura bategirite mantu bari ono tongire bo mukatheru to buthingatite makinya jegitare kanu president wetu watega makinya jaga jonthe okinya tuchokete gitare kanu ara gwatuikaga president no ugaga bwara ya gwitania nawe ukero maisha mbaya siasa mbaya maisha mazuri siasa mzuri au ni onkuona tuchokete gitenere kanu na te gitare ketho ri thongi muno reo tongeria rwa kimabavu antogotwika rule of law egutumirwa murito mo muthongi muno wa Moi no gataga Moi me atumaira muno choreti sheria na thai ibu na nde utumira na ndeka reka githakara mutongerio wonde acumirite gucongwataniro kithirega chokanira ja kaunti ya Meru gategate gatongeria ugambi bwathuranira Salesio ni bubu ngwataniro tukuthora ngwataniro lakini ngwataniro itebati kuthuro ina antu bakwiringa kivara antu bakwaga bange na gintu kiran karomba ni ngwataniro ikithithua tigo tuika MCAs baka sidelined ni untu ndwerera ario ni katigati ka governor na MCAs ende gwatuika riu iseneta na MP betete guchwangataniro na governor batigete MCA kioni utengwataniro jeu eu already ndwerio ya kuonania MCA utengo gibena yo kire thirikari rere ukorirwe MCA iboba bati ukurukia budget iboba bati ukurukia plan tionde ira gavana kathithia nonga MPs bau na senator batwire ni iboba kaba kurukairia mama into bire bionde akenda kurukirwa so role ya senator ya MCAs itibati kuanda mind MCA ibayo heshima yao bari tengo yao raba bati kurita magicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera nteto cia weru ria kwaritwo ni Mutugi Kare.